Ana tini ka ono na miniti me wakawa wakarita ke tuka nia ke rono mai veto mari tuka ani ke Mrs. Titilia nei tini ana na de wasining ono vata na vea kawi ni moniti wakatoka i tiko na dhawe ka lawa me wakai veto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Awa wakamadhala taka tuka ani na veka ke de sare rauni ni maro taka rauni ni kania tomolea mai ve JJ's Food Shack kana ga imbitu ka ani na nonrito na ilabe labe ni veka ke de sare rito boli taka na nondo bata batongo on radio mbula do vata. Nimbula vinaka Mrs. Naitini. Iya, nimbula vinaka una. Ni mbula vinaka tiko? Iya, mbula vinaka tiko i Sanango i Novato, California. Kata-kata langanan raki. Kata-kata nan raki. Niro ulu tanga tiko ni kua. Ke lanio ni sana kele Mrs. Naitini tiko. Ke wakai senga au sureti ke muni. Nengai si kova tiko ani na YouTube channel. Na Radio Mbulando Vata YouTube channel. E santo umbi tiko ani kena na niro vital no ke Mrs. Naitini. Mai na tiko muni ngona niro vital no. Bida na madhao ya baka madhala tiki koe tiko ani. Weke muni ni sembera tiko ni tori koe rawa. E na baka rao ni nge rongo de kino ya. Ya, ni kua, ke ro nanuma me ke ro vital no mandeani and kena sa teka buti ko ngona buli, levu na korni buli, sa may teka buti ngona buli, and bono levu ngo Amerika, ngo wakame teka buti ko ngona yambaki, ndo na yambaki voe, sange teka buti, do teka buti ko na bulo kosita, kembera sarangele teka buyani na bulo September. Ya, nimbera nga ni ke ro vital no takayani na teka buni buli, au nanuma me tarango da manda ndo na ay tala noa me bakani nda sa kelatu na isau ni toa na isau ni toa kena sa wakan domo mula tuna kena isau mai viti kauna numa menda ronga da manda endo na itala noa ni voli toa me wakai wasi tiko mai o turanga na ita malakai ngudake non rovetal no tiko ki rupeni me rawa ni tiko vutinga kena na vetala noa ene kavini kua. Iya, sabi nakasarot ko sinikila ko karuan sa visa na. Iya, badani daw kaya kawasos to kinisto. Sanduli tadi ko tingamen ko may taos to man. Iya, o kana karuan na. Lagu cuma may boli sinikila ni karuan sa watos to ten mataka. Taman sing tambo. Are no karuan may lumanisto sa re di no karuan. Ni sa borudur may. Abu kisar pa meron ko ni giregi. Abu kisar wango ilalang at kung nasar mo o karon sa durumay. Ridi tangan mo ridi karon ni nabitumay na o kontra nga abu gikal ni ba. Ang kung nasar mo kan. Ayya. At kung mo karon sa mo ibi. Ano ko may bulbul. At kung ka na to. Akasaran ko ko may lom. Anang vida. Kami ko kaya nampun dua tong mandala. Akan begitu ngilalang ko. Daw ngor situ sarang lu menyelok. Akan sarang mo ko may bulu-bulu. Yang bayar vida tong ko satu. Anong vida ko satu. Ay, bravo le muro kembal kai. Yung may tegbuto matahan na vital no. Sinikila ko karuan sa na isaw ni toa sa batu ya sandrali wang karambe ka na to ng bandua se bata pa Mrs. Naitini. Sa na to sa tulo nga may una may sa balili no taka na to Hindi na. taka na to anda kita vital no tako kita na kito sa tanan no pa matupuan kita vital no to kerto ngana gorto na hindi ba katika na JJ's Food Shack Pitie na kaya sa sauli mo sa nakakana yan na to ito na kain da kanya vali na ito kaya to kita vital no tako na to kaya na dapat do kanya lemnek ir korbo beso vinakato kasarna erna round voli lemnek tiko yan na to do kanya vali na kenda yan sa to kung sa nito sa to sa dekatala nga na so ni kakana bultik na market to sa dekatala non so ni na ayar bultak yan do nga na ka uno bakasam tagatiko ni da keva kai sa so le una to ibiti kla kenda round ni da babuli kenda menda kakuni kanya na to o kenda na enda tuna waipu da kana ika
so weekend sana roni vegetarian ya sampon den detok sama tu weekend na kana leoni man manwe but kena do talang ngoni salan torin ta kina ke kan darai retiko na la bitik me ngona betintu kero komenti ko be basitir to ba ndor kele ko na talanga o komenti be ko ni tuntir ko kala era bitik nga mena isa o ko mena mentanangai linggo matiko kenda na tugai low income earners so they continue to rob us rob the poor kanga tawango kenda na ito kenda tiko maybe tindaro ni dabi bose ni kin kaya ka ni sanga ni wala litang nung ni kanato ni susto ndaba angela tu going to chicken farming at home the susto the kapatan the hatchery ana kandarin ta kaba so ngana ba kasala sulti ani taran ni wada kaba maybe itu nang tanggel warna to kami na kor bikim dom dami gorion unay do boleh to may suba da plato na dito kami na lunch may honoy suba na bulte kika ngonong ko sa bulte da susto mando ela sebeau ni usando rongo de tiko no tal no me na kor me bulia orto ya na orto na bondo batani rau tunga na bondo fiber tunga mai bulia la mai suba orto do bondo fiber mai bulia suba mai dakani na bol na mateni na to na da bosoti angerto liustale wangani da bondo basi me dali boli na store na market taun in dali liustale abasar tonga orto me bulia boleteni sali butalanga na dakdaka erto li dakdaka li virtu mai buliar tu sali dakdaka tu ngai kokomo ko ambe ka sa senga nangona ni tete nangona ni lingoli erto sale vanga na tu suba ya orto mandavi kito esa vatungo ne e senga ni madalgo ni sa to sa ngona so ni toa da vambe ka sa nei wali mbe ka ni nonra bia kana to tiko ko ngai ni do tundu ki lata li tunga kento vakame sa da tonto kana totunga na mateni o wakasam takatalanga na o te tininga no ala kiniviti na mateni sambu wakalolo masaranga na indali boli mateni ko ya wakana na lem neck na lem shank o kenda na lakoni pango ibala nge wakami to na liva sisila taka na kena rai to na riba mbita kamandanga na livolia sava tungo nea kero vital no ni ko na nero vital no kero na no me kero me vital no tika ni member leta na kena teke bona buli babaro tingo na teke boni buli so ersa teke boni ko Endona kau baka samataka Mrs. Naitini kau nanuma ni navinaka menduru vital no tal ngaki nambaleta ni lebu ersa ngoli tiku mengona green card rangole mai baka matabu bale o ira nangone rangole mai kau kilanyo ni ala kuduru matalinga berto nangone au ala kuduru moya wana nungu ngone lewa ni ndangole mai baka nre toka senga ni baka te kikendo to mai biti raronga na do langani le baduru mituani nangone mena buli ike nre toka mbaleta ni lebu na kai lava ki mai kornibuli ngai senga ni rawa ni ko langa ni ko nanuma mo ko tanga na lube mo nandonga na kornibuli ko vina kata na tiko na school district na bono iko tiko kina na bono do tiko kina yanga na bono era ni to libuli kina na ngone do na school district o tianga lebu tale na ka lava ki menda na bakarota ka ni do mandanga na ngona balabo Mrs. Naitini o bakasamata ka ngona sengi azmi kina nungu ngone leo do ngona balabo mandanga na nungu senga tunu kilao ya meu da kaba bada baleta na kena saule na nona le dula na ngonengo kona immunization dina ninda sa nira sa dula o timai biti na ngone yena lako me ke tiko nga na dula ka dondon merna dula kena nimberra nira lako ani mera vaktara mera li tiko bubuli and it's so expensive ke vakanda senga tuni kila na vono menta lako kina baleta na immunization na vekava ya lava ke ngandrebi merna tiko rawa ni berni rangi ko ni kornibuli davam beka na nomuni rai Mrs. Naitini iya bina kauna ni bakani sabaro mete sa tegu sona bono sana tegu ngona buli we keto imarin kanking ko na kete ko na karsul karonyo kusita sa tan na bono me berto Santa Rosa na kating ko na kinyo kusita na kete ko we rangon na palu beni lalai na elementary se middle school cloud baby sando tu na non tapa kana da bulina na medical record na kambaleta non immunization klani we korsan gela tik mesar na ko titik maya bakai ko mamdal tak tingor we kero ta una klani ko tun tikana non nero ko me lioro na ngone ko menga metik na high school
ko sarangangor ke pakangay sa kutingin do enda kilamen na kere paksalakina tambon ren dina nonda na bakila to na kamera baru takai yo bir to bi kono lubing ko may high school ya na non na medical record menda kutayani wati kena karo nyir sale politiko klana sport serangito dona ka kero sangay bitang keno lubing ko tangani go tunu ko boy ke pakai ko lista bule if we have to do this again iko na lista la korbul ko kero ambit ko kinna yung gelak may kako iyo kala sangay kila ko pasangay ko kalau sibilte kemro talan ro la ko men ro singela ko bo mai talana kan ro singini kilan do matangaya ni na lubeng ko endo ngito talanga andang guys sang tu ni kilan nir na ngito nir salak mena high school ko lati ko men middle school sa tik ko sanati ko kinon ra bita ben ngito meron daw sumang non medical insurance Kaba meresto berarti kita pakai remawa dia cover deh. Kaba ya kerus yang tingkilai. Waktu ke ortona nang mana mana elementary ortona makumbung salak mai. Oir na itumbu ke pakai ni rondo. Wait teke munya na libu na muni libu volunteer tu korni buli. Volunteer na nandra after school program Tiku sana after school program. Ya sana kai ersto sangga mi buli sana school trips endo sana school trips. Menda volunteer tu kina baleta menda rawan ni tapi maliwai bat ke ira nagas ni buli korni buli menda bikilai anda bik ngap te karena tumbu atau parents se wir sarm tanga na tumbu non rito kanyo na lubenta na binak menda na bikiliti ko menda na we bukiti ko na paksala menda na sarap tal tinga na bunoran dilak to kinir na lubenta Begitu merinkan ti ko atuku na nyuti nga volunteer balaliki morin kilapa to tolokina na situation merinkan ti ngai rona ka ratu ko na bio sana parents kya ruang na ka kwendo rabisu kirna ngani kendo na alcohol pati kena drugs at kendo ito na weed ya mersanto sanganga me to tolon ravuli meratam batin tin kawal batte me ka kunir na batulo atin kinur na kendra tumbu Total na non peer groups ya tal nga metang karon non peer groups na punor tikin na lubenta ya na punor na erna tos tikin ang gay do tali taktalar ton tampani lawike dir seti ko na baki ra erna ngani berbetin kawal ningay luren don ngani etiko baki lele man betin kawal itu na don na punor sen don mitikin ya sangiri saranga mo tumbutumbu Girit sarang mo tumbu arna reda na nomdo address bina puno tikina girit mo tumbu kasi nga arna tukituk sarang ngayon orto na matenum bukato ya no ramariti ko arna ngwani ersember na bagting kawali ibonongo Amerika ya mando kilay California ya bida na kauno na biya kinayanye Pinaka. Wakando mambula wakalibu na ngonongo baleta ni sa senga welenga ni bolita ki kornibuli na weed na yan na maruana sa libu na kornibuli sa bolita ki talanga kina ser santo kuta talangan kina irna ngonibuli na waini matini na waini be matini waka matini taki so ka kuko wadak sara wakatu na meranga imbito tu yani na wakana chocolate na loli genduli boli taki tu kornibuli yewi ngara sabi ki leita ka bata tu nga bangonibuli ngas ni buli ka bakai sengani kinda tiko sengani reida binaka tiko se o kendo beka ni tumbu dana na numa beka ni chocolate nga se loli se ndrenga beka nga yana kai ribu mbita ki tiko o kelani wa baka madala taka tikani na vida na bula sauti na kena sa atosa daki tiko na kena kuni bakalibu na bi kornibuli so ya na kai do talngana kamenda na yandre andrabi tiko kina na bi kornibuli so to na ka renrengo baka do mambula talngana non relako ni merangile ki bakilala kornibuli iyo ena sinra barra baki yonda kila talanga una enda nambula bi maluitinga dina rentaro bati kornibuli na bunor lay buli talaki na bula be maluaye ya na bukira tinga na luvenda mera bulida mera be maluai erna tiko nga erna la o kwa na singin rani o ka batikira balatini dundi na nondra we kamba kartalitaka interest na titui koya ko kati ngone kina ni dobinaka mera baita bichuni tumbu ena son program si kornibuli mate mera kilati kona kaya bitu kornibuli era
ira talangan na parents era ron do vital no tiko so nagas ni buli era kenta kila talama biterna torang mai oi ko kila nangon ngo lubi de o kila tiko ni apa talangan na lubi ke ron sala ko Santa Rosa no to kansala sangai tarong mai do berna na tau ke marama babu tiko mai kya sena lubi de ngo ya pa ko bingon kinimenta kenta na sen ron taro ko kuno tiko ya iken de kela tuna sau ninguno sau binakatu dena rara ni rekses ta pernangwane na wide ya medan bibo bilikani vale kla kwa koin pando ni lakna drugs mereka kun taraya tapi ko tuntinga kina ya menda baka buli dirtu nangon from 0 to 12 years yeah that'll get into their heads you continue to drum into them merna kila to okay yes to this no to this Pati kena una na bullying bullying kona ka talanga medan doyan rabu kelas nangona kepo kai bango na kauna tukuna kepo kai donongon na lubi musa elak tigi bully oti nga sambes na lay bully ano na sin lay bully en do ti kona buna no sa sin bi lay bully politiko sabi kena tuntum dam tili bully ko santo nang sang lako lay to wala mo bangkara na dawa na buna eseng ni bel lako tigi di bully nganya se sombe ka sin kala sombe na buno erdo ponto na school bus iya ya sona kaba mata saraba stana besim be kana lubi mo na ponto na school bus ka kunyo to o baku ko tekko o baka tarong na dawa na buno because mirnangon ersin ta kaptu bali talana ka they have a reason they just feel like adults they have reason so ni dona kabaya dapat terangir okay why is it that this kid is not wanting to go to school and rin dona karir ba kasi they can be bullying in school ya pana kabaya meda yan rapat ko kenda ni tumtum be pambing bibi kenda na ndala ko mai the immigrants da rongo de tuna news sorndo vandu ndi ke ko tuno ke non rexen karlak mai gesang tu non rito kanye benoya metana kan rabuti ko kenari tum non ramai bui na lubenta dina todo ko en dona ka libu mandanga dona ka rendre ni mendala ko bango na dona bonobo ya sando to mandanga na kalibu ya sarambia ni werna itokani go kiro obosti ko mandanga ningo bikim dona sengengo lakobo mai Amerika. Rambi tiko ani na non ritokani sarangay lako mai tiko bo na korni bulibo lius talimanda. Tiko bo mandanga nandona bonobo. Bonobo o tia sangay lako ni korni buli bo araseng kede tuna nona seng nindoi kia kila sangay sasanga tiko koe mena dua talenda nona itokani dona friend kona bika ke de vaya esenga ni karau ni da kasama taka me atu mandanga me ngongo au se la kuduru mutinga na ndre bat kena ngongo nele amba le tangone ai major change na bakini mbula ko ndondonu mi watiko kena bat ke koe wa senga ni tiko bat ke koe mbala tani atu ni video la komai o tia sa mai la komai Amerika lako korni buli na ngone go senga ni bia lako buli data sartunga na li buli sa vida toka na madha na bula na niro nungu moso toka me roni alubina kana ngone go me roni lako buli yo liba kataronga erangai tukuna ke ngana gas ni buli o ko ngone binaka do talita ko na buli ia na ka elasa talnga kina bia ya o kilani senga ni yo tondu ngau la kudruma ni ndo tani na yalo era limboro era reida mai tumba o kenda to ibale na ndo tani na ka to na mi reida tiko ibale to sana gi daka taki kenda to tinga na tikino ya bikim ni na tumbu ndo senga ya do mai ser kala le ngone ko euronika ni ndo kalunga tabakale ni ndo lako mai ndo lako bat keda mai baka matabu bale ka ke bakartu semberti ko ni elementary school certo se elementary schools in Bernir to yado bani na high school age se ronika de still hope se ronindo to namoso e toka baka malu ai vale me to bikilai me to mai kila to ya bueno ndo na bono bongo korni buli bo talenga se da bekana nomnira Mrs. Naitini iya nda ke baka korni buli bo bono bo wate kena vonom tanga de tikina una na dona city bango na vendera ni vida na korule tukina klama toto patinga na system en veto to patok na system ai viti
ke io America no vono levo sar e non dona siti na renti ne vida na korbuli to mai biti kenda na tum dana bena kata o no lubengo bena kata mo bita na primary school ngo na zamu na standard ni buli bote kena zam back na reputation ni korbuli salo reno no success rate or no buli kenda na bitir na lubende kya e bakatal nga kineke bakatal kineke kembali salak men na tum nya balu bini mai wakare da ma na ke bena bono mai tikina na bono mtanga tikina city na tuna standards ni korbuli na bono tala mo na raita okay ona kateme lako ikena lubeng ya talanga sona ka ena do ka mai biti ena bitir lubeng na korbuli benaka ya talanga na karo inda ka bike mon de mendana sarava mo na bit no korbuli na lubeng mo na korbuli ko it has a good success rate na stand ibundi benaka na kanda na benakata but kala dotel na sana uno do reina do sono do tarang mayo tameki onito no tawa tamangwe bada politik mikir ni sempolitik to sangan discrimination na uno do tiko kina ike ni dakila bakan dindu tek value na tamata na kulniangon onge tunwe tamangu onge pinaka new sando travel value berni lakmai onge lakmai ke au sa dinge binaksara na bono motoka kina na bono me na kakuni bandu indi teki nor na lubengwe atalanga tana kauna na discrimination etiko baleta na rokan yang ngomwe ko ay ondo pasala teki retal cunga na lubentang wani biti parents baka muli dirti ko na lubeng merkila na posa baka biti balat ni rarid mi bango kulli ang orang garong na tapos sini kay miracle lolong ngong mindo telepono jangan nangay nadam na nangay tukun kinondo ten ngon ngo iya bat kena karua ono donal makumbikira me parola ko college ya ko laksar na college is mo tukun tangang go baka data lakbo ko na college east coast yor sebi talon no raw in merba karan zoom back tati ko bikle on the zoom or nangoni borsa gelakan iya to ke torin coaching ma ertu sinkila era FaceTime sia davo patrot no gitaron ko itik may bango o iko tamata mula postik may pangalan kay bango kaya yo iko tiko nga may ngay tukuno ko ni tiko ni California iya ni berangan mi wasi ako berto no momo erto no pung ano to sapa postik ko bako bikir kubi ko o tukuno tiko berango no iko na kaibiti o iko ngoni biti ko sarangan ngay differentiate ignos sangan yo ongon ni miracle lolo iya batenda kilana we want to take after tunga na ina people nongo ay kornibulye so you have to learn to make your market ndina gor ayongo do tanit no culture tiko no bossa kina dona tikina binaka ni kuta dak mingori Mrs. Nitini na non raba kabuli dina lubenta na bossa bakawiti Eto toka bako tini dando rongo dira na nguane ra bibosaki ba China, ba India, Spanish, era vital nuanga na non rabosta bakata kira ia lewana ngona kanira rawa ni lewe kentona vir na ngone ni witi sabe tal no nga valangi sabe você nga vaka valangi ni taka ni rauni na beba kongeti taka weekend na tumbu anda samiti ngora sa ngole mai inda ngole mai vaka matu bali rati ko ngone merto vaka bulidi ti ko na vosa vaka witi ambaleta na yado na ngona ndo vango ngo vaka sam na yado na ngona o i ko vaka tiki ko se orto na ngone ngona rto sana li vaka watiki na li vaka lubenir na givina katoira merekilai na non-ra identity that it's something to be proud of ni o i ko o kawa tamata o lako mena dona kawa tamata ngo ko ngane ai bimbiki na meto sana vitumberi tiko ani nangunango ver na ngone vosa menda vos tiko baka vitibir hindi na nga ni rendo kami korniuli na vosa babalangi ira tombo nga na vosa babalangi ira na bulida na totol na non bulida yo na non to vosa ke baka tu senga ni na vosa takatiko vira na totolo talanga na kena yaliani hindi na unaya o mantanga yung ganito baka samter tipo la sabi au na nungu tiko wali may viti au baka bulidir na lubi ang merakilabin na kana vosa babalangi ni statik ngavi na bakanan na ninda kay biti nga erna rongot tun pos pabiti erna kilana pos pabiti yo bikito estando mato tunga na pos babalan yo ni
Unga me baka sana taka isa. Wa be nakataka ni ula ka mai dona puno le. Au sa baka Bolivia au mo kilabe nakatiko na bosa baka viti o na lubengo na makombongo mer na bosta katiko na bosa ba viti. So no er na rebi kenda mai rebi kilile te ken se o kai merika lolo. No bosta katiko na mo bosa ina mutu na puno in public Er pa o siang go lak mai tan mai dona puno go Enda santo stop tala ba er do tato do tarong saranga. Poi ko bosta tiko banda buka o mai viti ke me bosta go Tali indina. Yo, ento talang una na bosa. Ni klan itu santa ke dola kana buli tordake. Ke bakanda na kila irovina kana torna irna linguist Irna biba buli de ana bosa palang kla English teachers Erna tanga au kila era baka buli tala merkila na kana bosa de native language Kila roya erna gai mata tabira na bosta releva bolida which is English sendo tan bosta Spanish ando na kau tora ramai bina torang na tamangu no kaya nona speciality on language ya ike kwanga okatiko baka bolida tiko na lubi mo bosta babiti endine ni na lasa ni santo tento na rexente ni darongo dir mera wili to babiti elas ni darongo don rexen iyo merkilati ko ni nagi vital no ersaro nira Ronira semama sekiti ko kabite Dina katalin dina eu talanga o watalanga ngori o sa do me merika sa ke dona kana no mai bakamu talitaka mo marutaka ni o ia ngole mai dona banua mai viti go na nonda tobo go na nonda vosa io da tu mai viti senga sotini da tu torto bakambimbi me da bana nungu gaila ko mai merika batali tunga ngori ko e usando via usando vosti ko virna ngone vosti ko bakabiti e senga ni ka rawa endrendina bakambimbi ni vivo ke dengan dari kina sala tunga na vosa babalangi na kake de sa babalangi tunga ia sanangai bakatu tiko weekend tu na tu posta que tigo nonto tu bosa tu marro tigo nonto tu bosa o baka sama taksaro Mrs. Salote en Dominico o koe ni a satu kuna tigo koe satu e butaka tigo koe ndona nono to programa ngai bal ni lotu kara sa buli bosa babiti tigo kina nangone ko sando kere tiko boa ke baka ndona ngona roni kero na mai vital no kina merao ni na biba kongeti letani o kilani levo na tumbu ki mami tamba bata sa mi baka lubeni ra baka makumbuni talitunga ke ravina kata me robosa baka vitina luvenra koia o sando sangati ko kina meu semaki mo semati Mrs. Dominico mai baleta ngona ya na kena bimbi na non ra mai baka buli dito kono ngone but ke baka to remanda me to rewa buli tikenda to Mrs. Naitini levo na katamata era ngole mai na vematini tu taliso ra mai tiko ngoi Amerika e tiko saranga na vanua era ndo sota kina era ndo buli da kina non ra bosa na non ra tobo na non ra na meke the cultural communities community halls e tiko na o yadawira na mai India, China na bimata tamata taliso e tiko na panovaya kentonga ni toke kentonga mai viti e sembera tiko ni dona panovaya baka nui ni nandona ngona rani na tau ya buta kendona panovaya me rani ramai buli kina ngone ngai rau tu ngoni sa rani to buli ngana Zoom sa rani ra buli na Zoom dina ngani rakai ni rau dhake sen vinaka dhake na beba katabuli di menda be raiti ko vango dan tambe batana dona lomani rumu rangi vakabuli di tiko ngone ia vati ko ya na vakana nanu na vakanui ni nandona ngauna eroni na yado me vakakina ya ngona mantanga go to se vital no takatinga vavaro tiko non ravuli na ngone sa tiko vutali tingo na vuli viketo Amerika go sa tiko bongo na dua na embaki vo sen na new school year esa tika bungo na buloko sita ke mbera ngali tika butikani na bulo September kasa vakanuni bina kutiani bi kimni ke desarni tumbu na buko ni nonra babaru takitiko na ngone na tika butal ni buli ni ambaki ngo ruanondolu rosanga buluka tolo Mrs. Naitini berangani mai daba nondor vital no ne kabini kua au kireamo ni bebakana numi tale madamai membaleta na sasanga tiko kina na bekanda to Gabi Ambaringa and nona ngole tiko ani Israel se Jerusalem mena laki vakalele tiko mai ni tuku ke na veka ke desare na vakaidor tiko na bulo September
Oh, vina ka unong na nung may gor. Na iyo, vikim di nga na vekanda di tinggo Amerika, na vika ba kereti ko mayo no de tokanyo gebia baringa sengani le weekend ke le ko vinaka na no doutor tuku ka bagiti tuku bene Emirates na ngono go ya kereti ko mo ko mena le ka na video production na Feast of Tabernacles may Jerusalem kerbi may weekend on old scholars wir talanga na kili ko kerin lo masoli merasoliane kati ngono ko klal ke lim sanga bulu matanga mendaya bit sanga bulan dola sana rawat pa na ila boy manakati ko tonon dolo onon rauni lo Amerika me boli kino non kani video production kit kila matanga ya wendu ondo mamuri binaka na Feast of Tabernacles na be songol liwaya may Jerusalem ombo maro tak matanga ke ka ungay titi ba to kay kya sambo tokan dina na buti na ka lebaya and the zimbi ni dono ngoni biti era ron le da kaba vi mo dana beksawo tini guest speaker tuna no to tal mai video reverend they are not may CMF sambe ngule da bona venturan kwa no to guest na beksawo te to may Kolibuso manasa kolibuso yang tanga dona kan go marota ke sange lak tel go gebe menda tokon di ko ya ano le tori tuku me Jerusalem na Feast of Tabernacles na bakingo me ba katangan yang lak tikon mateni buka may biti direct flight to Tel Aviv ko ya sandana ena dona kabina ke bakanda titi bakitina nongo cut off date na katin kalima nyoko sita wekiam ni rani zeli may biao ela vina kan zeli may biao bit sa $1 the minimum that you can give sarla ko tingmen soli eu sa ta to by 15th of August whatever money there we'll have to start purchasing sa ko ya una vinaka dana ituku rongo vinako ya ki robe bakungeti tukani kina keva kauni sa bakungeti talenga $5 ya and konga will go a long way round in a bibu ke sarti ko bakalebu se bitu $5 awambo te bakato lewe $5 to ya bitu $5 sana raw kina se to ya te lewe bitu $5 to ya $5 sana rani raw talenga kina konga oni sa bakungeti kina moni ndondolinga me kina round ni zelmai ve Mrs. Naitini ke baka senga ni matata be kemni na nona namba nona zel ka bitania and nga bitu ga ni na nonda to bata batango na radio bulando bata and dona kai tali kina ni oya ke baka ni sana bako tamai na nomuni soli and na boli sare na baka unga bakandua kina banua boli kina na yaya senga ni na baka we gabi and na baka kina banua sala ki rede tigo mo ko me na boli kina na yaya ni nona bitamba ke na bika ke vengan dreva ko mena rawa ni na laki bulango di kenda mai na songo bakambaki nama kiongo mai Jerusalemi o de kila tena dona ngona sana rauni na lele tale tonga ni kina na radio bulando vata da baka vina katiko vi Gabi Ambaringa ke baka ni nando rede tiko mai na radio bulando vata I lebu sara na bulango ndo mbitu ko ni kina ya na nona vengarabi na turangongo au kila baka tiko ni Mrs. Naitini sanga ni to bulangi na yadango na Gabi Ambaringa ka kila ito ko na muturara ni Rachel Alealo na bako itukutuku na baka so kumuni tukutuku mai na turangongo koya besure titiko yani baka mamas tiko yani o ke rauna biokani na singlebu ni kua ke rauni tandondo linga mainda bebu ke takatiko na sasanga yangongo ngai tuku no koa ni na beauty ko na baka so kumuna mai ko ni tukutuku na mai beauty bata ke tiko kana mai sarabi ka rongodi tiko yani na radio bulando bata otio ya esa na ngai beauty na archives and tambataka ni bako tukutuku mai na nonta banua mai viti mai na beauty ke na tukutuku na veka ke sare na laki baka so kumuna bata mai o koe ana mbakiongo. Samai dhawa talitunga kiana ni rove talano Mrs. Naitini do talembeka na kauni via wasia ni berni ndarumai we wakamode taki ana kavini kua. Vena kauna o baka hindi vena katinga we kemni ke sarna itumbu nina baru taladir na lube moni marala ko ibuli elementary say middle school say in college and bakingo and baki this new year from August to again May next year ketentu nanto yang bagi ni bulia bahkan ni pernah katakan wekem ni talangan itu na tabong grandparents
Wike mni talana tutu ke na bumbu, Vanu ni tartaltinga no mni na vito konitiko, Verna luvenda, ni ramai vulitiko na vuno limungo Amerika. Wena ka visis titili ana i tino e ane romai betal no tiko e na nonde wasi ni ngaona wakatoka i tiko na dhawi ka lawa ka vito koni tiko kena na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Namba ni talewoni ni JJ's Food Shack ve kemnio ni na vina katamo ni na o te ane kena o ana vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono. Vitu saiba vitu tolu diwa tolu ndua lima ono na JJ's Food Shack mai Sacramento. Sabatunga i dio na mni